tondu tutikeregaine ire tiguo nie ndoka andu akia mutugu wa mbere ndoka guchunga muhera tondu mana ni ndamuhitithirie ni ndarehire Kasongo agicoka agitugaruruka niguo riu ndoka kuga atiri mundekere ni ndachunga muhera ni mwandekera andu aitu tondu ni ndiamenyaga ati ni ngari ihumbite ruo rwake ni atuhenirie kana atuhenirie ni mundu wa maheni katu wa maheni alituambia atatuweka pesa kwa mfuko akarudi akatoa ile kidogo ilikuwa kwa mfuko aende asiende andu akia mutogo ndoka guthikiriria ground niguo kia mutogo ground inasemaje at one time kia mutogo mnasemaje Harambee wewe Ruto wewe Kasongo wewe Zakayo wewe mwizi wewe muuaji wewe mtu ya kutenga Kasongo aende asiende Wakapu wanasema Kasongo aende neguo andu aitu nimwe hariria toingata Kasongo ile ti mundu moru ni oragete ciana kana oragete ile oragete ciana cia Gen Z mbo nyinyi Gen Z ndio dawa ya Kasongo si ndio? Gen Z mmechukua vitambulisho nyinyi ndio tutasaidiana na nyinyi kufukuza Kasongo niguo andu aitu mundu ucio ni atumanete muno ta nyumba na nituonete mathina maingi muno ta nyumba itu na aratubangira maundu matari mega athigari citu ciothe ma OCS ma nyumba itu ni abutire ma OSPD ni abutire KRA ni abutire biashara citu ni athukirie githomo ni giathukire dawa thibitari gutire aende asiende andu akia mutogo ni muri andirari obici nilifanya mabadiliko kwa sekta ya kahawa mulipata mavuno hamkupata mimi nataka kukuambia Kasongo kwa sababu we kazi yako ni kuharibu ile kazi nilifanya hii mambo ya kahawa usiingilie kuharibu wakulima wasipate pesa neguo getiguo nidarutira ya baga kahawa mimi ndio nilileta mabadiliko na tukasaidiana na Senator Murango sasa wakulima wamepata kitu sasa nasikia Kasongo halali hataki kuona watu wa boma yetu wamepata kitu mambo ya pombe si nilikuwa nimemaliza ilikuwa imeisha haikuwa imeisha imerudi haijarudi kwa sababu yu Kasongo anataka vijana wetu wakufe si ndio? Lakini huyu Kasongo tutapambana na yeye nimugokera tene kumuigata nimugokera tene thaa cigana ati thaa 10 hapana mtachelewa saa ya kufukuza Kasongo ni saa 7 usiku Harambee huyu Kasongo ni kufinish wangapi wanasema Kasongo aende nyumbani ya mwisho ndenda kuria atiriri andu aitu wira uyu wa kuhurana na Kasongo ri mundigire na ngatha itu matha wa karua neguo ni mwana ngatha itu ya ruriri nindekire wega ni kumucaria niekire wega ni kunjitikira tunyitane nake tugitire ruriri tugitire bururi ni mwatuhe rutha ni mugutugitira guku mucii Namba 2 tukiwa na Martha Karua tumeanza kutafuta marafiki. Huyu Kasongo alikuwa anapanga makabila zote
sipigane na sisi vile alifanya 207 40 verses 1, lakini Mungu ametuonekania, tumepata marafiki. Simuliniona Ukambani kwa makuzo, cousins hai, cousins hai, makuzo mko niendelee kutafuta makazini. Nilikuwa huko Mombasa, tukapatana na miji kenda, wamekuwa ni watu wetu. Na mimi nitaenda Kisii, nitaenda kwa Baluya, nitaenda kwa Masai, nitafute marafiki nisitafute. Mutachunga hapa nyumbani, mutachunga nyumbani. Andu akia muto, andu akariama, andu ajokeine, mwiguko, wiro uyu ri, twina ngatha itu tutingihota turi ithuiki. Wiro uyu no nginya tutaitha mwana umwe tindiri niguo nie na Wangariri mututigire Kasongo na inyuere mututeithie kuingata akunyaniria ruriri niguo. Si mnajua wasaliti wale walipigia finance bill? Mnajua msaliti wa hapa Gichogo anaitwa nani? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Msaliti aende asiende? Msaliti aende asiende? Wangapi wanasema msaliti aende? Msaliti aende, msaliti. Mimi nauliza, tuko na slopes dairy hapa inaitwa Kerema slopes ya maziwa. Maziwa yetu imekataa kununuliwa, inamwagwa. Viongozi wetu hapa, governor amenyamaza. Wewe governor umenyamaza kwa nini? Wewe unafanya nini na Kasongo na anafinya watu wetu? Msaliti si msaliti? Msaliti si msaliti? Sasa mimi nauliza, huyu Kasongo ameua watoto wetu, hajaua? Mushara na Mukondo, mushara na Mukondo, mundu wothe ocheraga na Ruto ni muragani take niguo. Mundu wothe ocheraga na Ruto ni muici take. Wasaliti waende wasiende? Ndirenda kumuria ati andu a Kirinyaga, kwi mutongoria mwereterie kwa Ruto mwona mundu na Ruto mukamenya ucio ni tho yake, ni tho yake, ni tho yake. Ni mukundira na tho cia ruriri? Ni mukundira nacio? Atongoria acio marauga ati tukainamirire Ruto, ni mukumugoca inyui? Ruto ni Ngai, Ruto ni Ngai. Ndiroria gavana wanyu atire na ciangi, riria Ruto aroraga ciana ri, niki mureka na mundu aroraga ciana? Mukiugaga ati ni development ni murafuata, kuraga ciana ni development? Ile tiguo bareno ya kuma kuria murorire guka nginya Karuco guthii uguo ri, ni arugamire kandi arugamire? Na riu inyuĩ gavana niki mureka kwa Ruto bara yarugamite? Mutindage mukimugoca mukimuinagira mukimuthambagia maguru? Ni inyuĩ matumine magathambia Ruto maguru? Muico Ruto aratukua wana ta nyumba gwake kuria Eldoret, ageka nyamu itagwo empowerment. Anake 10 makaheo ngari imwe ya Nissan, anake 3 makaheo nduthi imwe, atimia 3 makaheo posho mill, anake 2 makaheo power soul. Goko gwito magatorehera mboco itarahia niguo, niguo. Na riu njori atiriri, ahecimu aitu kae matari hakiri. We Ruto ararumia Disani, akarumia nduthi, akarumia power soul, we ukaheo noe andu aku marumagenda ni ndo ritirahia. Ni matweketa oru kama titweketa oru? Ahecimu acio matuconete kama tuconete? Ni moko maigata, ni moko maigata, ni moko maigata. Ni andu aigana maruga ahecimu acio maigatwo acio marakunya newe? Harambe, harambe. Kasongo ni kufinish, Kasongo ni kufinish. Nataka munisaidie kwa mashangwe na vigelegele, tumukaribishe gavana yetu Mheshimiwa Martha Wangari Karua. Asante sana ndugu yangu Kiamutogo murega. Murega orengi. Gwaria kabora tondu umuthe nindirakorora banini. Ndaria bara murori ndakorora riu ngwaria ngimenyagirira. Ndenda kumwira atiriri, mwatuona turumanirire na muru wa meitu. Mumenye ati nitumenyete Kasongo uria
muge ati okay reu ne mureigua Koudhuda, ongeza volume, watu hawasikii. Unanisikia sasa? Unanisikia? Acha tumwekee microphone. Leo ne muranjigua. Harambe. Harambe. Koudhuda ne uranjigua. Ndouga ngwaria kabora. Ni undu ni ndirakorora na ndikwenda gukorora nditarikitie nguga mwanyona bana murwa meitu mumenye ni tumenyete ati nditi ya kuruta Kasongo ni nene tutanginyita ni ithuothe uyu ti wira ungibotwa ni mundu umwe kana eri na nikio rona twanyitana nake agiuka kwitu kuria Kathande ari ika na andu make no ngithi kuria wa Munyoro twathire Kenya ngima tondu tuceretie arata tukanyitanira ndenda kumwira atiriri rita riri tugite ogite kirerugamaga mundu uyu ciama iria tunyitanite ibo ni nyingi giakwa kiretwa PLP kana People's Liberation Party no twarugamia mundu guku na DCP erugamie na uria ungi arugamie ni tukamenya njira iria tukamenya kirindi kirenda u kurugamio mundu uyu uria twekire bende ya Kibaki tukiruta KANU tondu twarugamia andu ingi ni twetikiria Kasongo gwika atia na babare guru ba president yo na babakarugama mundu uyu o umwe andu itu wira uria munene wi kuria muri tondu nyue mugacagura andu aria murenda na mutikabetie ringi mutikathure mundu mwendi mundu utoya andu ake mena thina ati wabona ogeciria andu maku ni mekire atia ni mabonire umuthi uyu kwi mucii mutarakaya ni undu wa bici Kibaki atigite athondeka kithomo gia primary gigatuika free gia secondary gikambiriria kuribwa na Uhuru agiuka akiongerera riu ni kutharia areka atia ndekwenda ciana citu ithome andu itu ni twende tunyitane tubote kuruta mundu uyu uratunyamaria na koraga ciana citu na ndenda kumwira atiriri ngenagwe muno ni my brother uyu tondu athiaga aguorerie maundu akaruta tondu very interesting tariu mathi Mombasa arokire na cousins kana tegu no riu ndenda kumuongerera other cousin to aria muraria ruga bakubi mundu wothe urenda kuruta Kasongo ucu ni cousin tondu turabatara andu acu othe tubote kuruta u kwoguo na njaruo ni no tugukorwo na cousins ona kuwa Kasongo kou na ndena Kipsigis Kalenjin ciothe no tugukorwo nao tondu onamo matiramwenda ni anogu andu itu ndikwaria muno umuthi no mwanyo nogu ni ndianagairwo guoyo kigayanirwa ndakorire wathira noyo my brother nake ti Kabora ni aroneka wega ndanagairwo andu tunyitanite ugu Kasongo agaturema tuthi twina urumwe na wona murwanyu kwa kirugama gite kiria urugamite kana mwarwanyu kwe ukene ta mundu muciaririre kana ni uriraga kwanyu gwa ciarwo kana kirete thanie ceragwe ya mwana uria waciarwa kwoguo murugame andu aria othe murenda kurugama no twitikire ati ni tugaceria njira ya kumenya no ugakorwo na bendera ya muungano ni twanyitanira now my brother ndina kimwana giakwa aba ngecoka guku nenge Halo nyokwe mumerete mwauga Kasongo no nginyenuke aende asiende Kasongo aende asiende ndrenda munjeri atiriri wangapi wanasema Rigiji akanyage shingo bado inapumua wangapi wanasema Martha Karua afunge hao wakora wafungwe wasifungwe Sudi afungwe asifungwe Kasongo afungwe asifungwe Arambe
Ndauga Kasongo mukauga one time. Kasongo! Kasongo! Kibenga! Asante sana. Nituthiete wega maitia maria twekire manene niguthii uhiki na ngari yene niguo Kasongo agituhingica twakinya ruya agitwira tume twiringie rwa Nyariri riu ni turathondekire ngari itu kiama gitu gitagwo atia ndauga DCP ukauga sikiza DCP hau niho muri ndina mutongoria wa bata mutongoria utangendia ruriri mutongoria wendete andu akirinyaga mutongoria urugamaga na kihoto na Wanjiku mutongoria ndihokete etagwo Mheshimiwa Gacheri Gaito. Andu akia Mutogo muriega mumega kia thio harambe mutongoria ni uyu Rigathi wa Gachagua ewo kumuthenya wa mothe guthikiriria ground ya kia Mutogo ate ground irauga atia asanteni sana ndimwendete muno Ngai wa moyo murathime. Niko na kiongozi shupavu Mheshimiwa aheirwo mbeca ni Ruto milioni 20 endie ruriri akiuga twara kwanyu Mheshimiwa Kamau Morango. Kia Mutogo ni inyuĩ acio mumerete inyuothe ni undu wa Rigathi na kurakara ni Kasongo. Harambe! Nitasema tu jambo moja ama mawili. Undu wa mbere Rigathi ni arutire wira akabwa kiteguo umuthi umbunge ya bururi kona wathoretwo subsidiary registration uretetwo ni body CS wa treasury marenda 0.8% matware kwa CMA matware kwa Nairobi Coffee Exchange bandu baikinyere murimi nitwarega harambe undu wa keri macani Rigathi ndagikeno magoti ara maratinio macani rimwe eri ni magoti 42 ugakora murimi wa macani ndangeteithika na ni undu woguo nikio turuga one time harambe keithio cio ngiumwire ni akeithio ni mzee wa Mboma. Asante sana na Mungu awabariki. Niko na kijana wangu shupavu, kijana ambaye haogopi, kijana mdogo, MCA wa Baragwe Mheshimiwa Mathenge. Kia Mutogo huko nyuma Kia Mutogo nimukenete kuona Rigathi guku gwitu Gicugu muruga kiama ni DCP guku Gicugu kwi mundu ungi mukarumirira tuonie njira kana ni Rigathi wa Gachagua mukarumirira Kasongo tuonie njira kana ni Rigathi wa Gachagua nimukarumirira tata wakwa kia mutigete Rigathi wa Gachagua mundu ni uyu ni ndirenda kumwira ni ndari petitioner kesi ire yabeanirwo kutonda bara Kirugoya ngiuga kindikinde gwapishwa tondu mamunyire Rigathi uria gutendekaga kana atia nimukariberia Rigathi wa Gachagua 2027 mwambe mwenekie Gicimo akathi one term ni akenuka na mwaka ucio 2027 tondu cira ni ukuthi wega na Rigathi wa Gachagua cira ni tugucinda mutongoria tukathura president wa Kenya ni Rigathi wa Gachagua ni mega na makarugama na Rigathi wa Gachagua. Ngai wa mwandake murathime na ni tugutindika maundu manyu na tuyaba kiama ni kia Rigathi wa Gachagua na ni DCP sawa no ni ndenda kumuria
nindirona ura mubangite ati kamuga murango muramubangira ati andu magicugu murenda mbatire au me baba seneta thingavana na kwa Gaceri ni one time kan murakabe tano tena ni murabe Gaceri tano tena nani ni mwambe rutha baba kamuga murango ndesa menyingirabo ndweke seneta Kirinyaga Ngai wa mwanda ke murathime. Tuko hapa na Mheshimiwa Mase Gakuya kutoka Kasarani. Wewe akisha hiyo microphone. DCP Rigejia. Mimi naitwa Mase Wanjiko Gakuya, nilikuwa mbunge wa Kasarani 2017-2022 na kwa saa hii mimi niko katika NEC ama katika chama cha DCP Adawa Party leader Rigeji, si ndio? Tunapenda Rigeji. Niendra hii watirere. Nimesikia hii maharagwe imekuja, kuna kitu moja imefanya. Inafanya nguvu za wanaume wetu ziende chini. Ni ukweli ama ni uongo? Wanaume walikuwa naenda 5 kilometers. Kwa saa hii wanaenda kilomita na nusu. Kwa hivyo mimi naambia wamama na kila mtu ule anaenda kuchukua hiyo maharagwe tuachie mtu wa Yesu, si ndio? Kwa sababu si haki uko anapeleka vitu zuri na hapa mbaya. Ya mwisho nimesema kore hede ya itherone tare yake kahede katia mwanake wa maroragire huyo anaitwa Albert Ojwang, wahakikishe wamempatia haki. Ikiwa hata mpatia haki kule sisi Nairobi hiyo area ya Kasarani tunasemanga kama mbaya wampatie haki, kwa sababu vile naona mambo inaenda hivi. Asanteni. Asante. Niko na huyu mrembo wetu hapa anataka kiti cha MP. Panda yeye hapo. Wananchi mpo? Kiamotoka mweku. Murathayo. Munyitirira Rigathi wa Gachagua. Na Njeri wa Mbogo. Okay, nindakena ni kumuona. Na turauga Gasongo must go. Turauga atia? Ndena kiaba muno tondo ni moe. Rasti atwendirwe mbei ya kiroko. Ate twendirwe mbei ya ndwe. Ni moe no atwendirie. Kai mutira mumenya. Ni moko mucokia. Mondo undi arogamire kuthikuga ate Rigathi wa Gachagua enoke. Ni moko muve nafasi. Onore atwarire musene. Ni moko muve nafasi. Turauga aterere tubiani tambe onjethe. No nginya twerogamerere ate no nginya tweke atia. No ngana tukibata wona sondo magecogo. No nginya gitwanyitia turogame na tongoria yaito tumetekerie mathima kethe kazi yaito. No goko ground no nginya gia tukwa tukirogama tukonia tunde tutikabewa nafasi ya kwaria tukonia tunde tutikabewa ndwe. Na ngerekia nenjo ne tukoretwo na kiriko na inywe na gikaro na mukanjira His Excellency tumuboya rutha atwetekerie tukinye wa Munyoro. Ni mugwetekera tuthi wa Munyoro? Ni mugwetekera kuthi? Nindacokia ngatho na nenjo ne gutwetekeria. Haya, Michael. Wapi Michael Muchiri? Mnajua huyo Michael Muchiri? Kiamotowe! Ngariama! Ningenete muno andu ake amutugu ni kweumiria kunyita gitungati mbaru na Michael wa Muchiri thutha ni wagitungati guko gicogo na tukauga atiriri ungikuwa gitungati kiria kirene giakinya guku na Michael Muchiri niwe thutha wakio na mugwetekera ndio ba thutha wa gitungati nyitirire o bau na ndikamurekie ni mwandete Rigiji are mwandete Rigiji mwakwa iguru. Asante. Michael Muchiri. Thank you. Asante sana, Mungu abariki. Jenzi mpo? Nyinyi Jenzi ndio dawa ya kasongo. Si ndio? Akisikia Jenzi halali, mmechukua vitambulisho?
Gen Z mchukue vitambulisho na kura. Wacha tupatie Gen Z moja hapa azungumuze. Wewe Gen Z, sema hapo na Gen Z. Makuzo alo. Makuzo alo. Kitu ya kwamba yenye tunaweza kuambia warigiji, kitu ya kwanza uangalia challenges sisi wa Gen Z zenye tunapitia, kama kumwagwa damu ya kijana mdogo ikimwagika ni kitu painful kwa wazazi. Kitu ya pili yenye Gen Z sisi tunapitia ni challenges za our parents kulipa karo za shule. Sisi watu wengi hapa wako na wanafunzi nyumbani, si ndio? Ni kweli ama ni uongo wanafunzi? Kitu ya tatu, tusaidie venye rigiji tutapata ID, tuamke mapema 2027, twende tutoe Kasongo nani? Kasongo aende ama siende? Kasongo aende ama siende? Mbarikiwe sana. Tumekubaliana. Dawa ya hii maneno yote, hii masomo ndio turekebishe. Lazima Kasongo afanye nini? Mambo ya matibabu ndio turekebishe. Lazima Kasongo afanye nini? Ndio turekeshe biashara. Lazima Kasongo afanye nini? Kasongo aende asiende? Kasongo ni kufinish? Ni kufinish? Itana dia nyoni ara mlawa Kasongo inuke. Harambe! Harambe!